abbaan biddeena abbama biddeenati umaana mangodho wallaa laazim kahaatiin gaddini abbaan biddeena maan rakkate reeffataa jechuu dadhabaa fataa zana jechuu dadhabaa yaa ummata ana awal ramalin dubadya uti online tiktok tayyatton ma irra dubbata waan irra dubbatan qabani dubbatan irra ha la sering justia kila nama iwakam guddate percentage dibba keessa 20 gahu wallahi anna man buloku tawayetu sanuyo dhufte laal warra follow dibba takkaangeen account haaraa banatanii azala dhufanii waa takka jedhanii sunu blocking tarti reefu waggaa wonno follow dibba takka faa baatte 90 faa baatte walla akas انتي كومنتي كيسا لالالي ميرا كيسا قالي مالي يعني لا awan namna radio setan isa jabat kanan jittan annage agababe namna randu annage agaba wallahi manta te sa namni adabawne anarani metibe ina goda wan bradi seti abshir an abab dina no manta fi abshir abab dina kabban inta rabbi aju umfro abshir abab dina abba jala ilma kama kabunin tafi wan siyachi su miti amma kun min taf abshir abba jala abba ilma tajajilu yonin tefo marko ko mena mala faxi yonin tefo isila sanara ni mo diaspora ha abbaan biddeena abbama biddeenati umaana mangodho wallaa laazim kahaatiin gaddini abbaan biddeena maan rakkate reeffataa jechuu dadhabaa fataa zana jechuu dadhabaa yaa ummata ana awal ramalin dubadya uti online tiktok tayyatton ma irra dubbata waan irra dubbatan qabani dubbatan irra ha la sering justia kila nama iwakam guddate percentage dibba keessa 20 gahu wallahi anna man buloku tawayetu sanuyo dhufte laal warra follow dibba takkaangeen account haaraa banatanii azala dhufanii waa takka jedhanii sunu blocking tarti reefu waggaa wonno follow dibba takka faa baatte 90 faa baatte walla akas انتي كومنتي كيسا لالالي ميرا كيسا قالي مالي يعني لا
Awaan namni irraa du'e seetan isaa jabaadhu kanaan jettan. Annagee agabaabe namni irraan du'e. Annagee agabaa wallahi maal taate isaa namni adda ba'uun anarraa ni miti be. Dhiignaa godhaa waan biraa dhiisati.